Karaida adawapugan achamakini someroi angaro kwa Uganda apugan nes eroko ejasi keda pelu lo anyinebe imwalimu kes edumakino aborishonu echaite Pioneer Primary School nesi ejasi keda itogo ilu imojumojuna ejautena depar BEATRICE-ASISIANAKINAN ko Pioneer Primary School nesi amwalimu adiopetnada kwanati idaw aimur akaulo etogo ke agiyamkini kwa malala subar abodu mama metu najai togisana munaja situnga kero somero yasidio somero ajengo somero ngese polo ikuya do sogonyoro jitwenore taro lo matago ala ngisana ntia chap tiara tia silinga na rare elangre concrete ceiling lo edo mama ijaijo mamji pata na ijar Rebecca Imalingat adiobet kotoma ASISIANAKINAN ngese balabe togo lu to somaite kes eras luda mam ejautene kech ejog atema sadia ka teacher twanare mambo berabi adia ketoga yara teacher mambo berate mar bebi rune togo tai kwa nadia ketoga yara teacher ara teacher keru na rukunu kede kujune toge downi kwap ije do sero no chuti mara neta wat putos do balati kwa ne rai monye jaiso do rai boreni esil borene piana a teacher na pugan mwalimu lijana kineta pugan imaima eti duwe ijana kineti duwe itingto si duwe keda kanare kere ekote togarare amwalimu adope Apolone semero Pioneer Primary School Alfred Enyidu ngesha balebe adauto kes kwa pengareno achamanar ebe imwalimu kesi epote aibakin atukono kotoma pat berena uriana kaisilu imwalimu ndo ane edukita yokarona 1938 orai papa kala atomunan so kutoni kopani jerono kape SMC apore boykinos kada chairman SMC agira aito jakara bonebe ebari pana lemari mole munu kere atukona otoma okaisangun ayona pera tukono Pastor Josephenyobu loda ingarikiti Little Apostles kona katunya Soroti ngesi tigo ngortebe aduma kino na imwalimu ni itogo ilu joka nesi ebuni aikeun etube kana jasidwe puno ya joksone mwalimu na pero somero na sodit idare sawa pedore mwalimu na adilo atukoto sek tu puru tejo kwa nenyo te mwalimu na nelwana chepa kidolo somero late dunga ke sawa ibuna ngine opacity tejo agendo bokojo kojamona swam koni pedore ponani pedore agena swam de pero somero idunja be ya pie somero nyoni choti atakon kedalo mara tukot dobo bi dari wokodweti ya jokonoi nari dunja jaskes de ya pia nepane konye pati emokor lo irere isomelu luko Soroti City ngesi tije na tebe ekadakara lo togo lu mwalimu nesi ejai akwapu kere noda ebala ngesi be eja apugan reikit docho Atiaikin mokorebe Soroti kwape site nesida ajasi keda mwalimu luwe doleta akwataka nyakaisa kanyape konye akwatata kuju otomaka ngun kesida emamete keda itogoi yasa tukono dodol to sa tukono idue kere oras no extra eras ajala mbere kisomecha tanepani doko nyete ongare nangina itakane budget right taba mot besomero bodani erona kere lai ni teoni kopani Soroti City Pioneer Primary School balangisi ridaina kere yaso togo lu mojom lu era mutego aneja sikesi so wamite be edumunos ikapun oriago ala pugan lo emina jokanaki era ge remote ipika kibere togo block edo pelo mwalimu ni yare o financial year lo ulumarte berumunen do financial year jeda pika kinete bolumarte ngunde rai mot ajene ngidolo ningi Pioneer Primary School nese dukitai okar lo eluku mtedope akwata kanyau na kaise ona luka nyauni ido ejasi keda imwalimu ni tomona kanyu kosodi esisha akwata kanyauni akaisa kanyu Gabriel Esiku Kanuka TV East